India na ningkha tambaleba ama hek oirakpadagi hojik phawda khwaidagi achoba threat ama oirakliba mapandagi kuki militant samapan sanglakle hadi wafam asina achumba oiraktuna Phatta Nungda Thoklabadi Madugi Tekchak India Leingak na Pugadouribara haina Republican Party of India Atawalegi National Secretary Maheshwar Thonauzam na phongdokre wafam asi Delhi the best over Automotive Skill Development Council na sinduna Delhi gi Bhikaiji Palace da leiba Hotel Hyatt Regency da pangthokiba Annual Conclave Lisingani Kungamarida Special Guest when a Saruk Yaruba Paumis in the Hangba Wahangi Pokumda Maheshwar Thonauzam na Haikiba Paumis in the Maheshwar na Makatana Haikibada India Ning Katambaleva Amahek Matunda Mumbai terror attack Chatakibadu Pakistan terrorist Mari Manga Kaktamak Sanglakuna to Ankibani Adubu Manipura Hosik Mapanagi militant Samapan Sanction Krehaina Security Advisor Kuldip Singha Masamakna Press Conference Todana Pongdo Kibua Famadu National Siki Quaidi Achoba threat ama Odibana Tabara Mosida Hosik Achumbani Aran Mani Haiduna Sangdok Singjin Todana Lady Basina Maram Karigino Wafamasina Aran Boyramduna Palm the Todok Tok Trabadi Pay Adubu Karigumba Wafamasina Achumba Oiramduna Phatta Nungda Thoklabadi Madugi Tekchak India Leingak na Pugadouribara Amarom the Chahi Amamakai Hiena Thoklagliba Irang Asida Hosik Power India Leingak na Handle Toriba Matawasi Manipur gi miyam na pende India gi state amoina leriba Manipur ase third class citizen oina uduna India Leingak na laitok libra masigi matang na mahak na unaba yaba amade taksin ba yaba ministry kaya unaduna taksin kibasu laikre masida su action amata lokatana tumina yengduna legadoribra haibo wafam su thamki duinuna hayeng September kungani panda Manipur da leinariba tension ase mahakti Delhi da leiraga yengduna leiba ngamloi Manipur Thoklaga Miyam ki ihoda saruk yagane hainaso mahak makatana phongdoke Namaskar. I have informed to many of the ministry regarding the news which has been circulating from last 10 days कि मणिपुर में हमारे भारत की इंडियन सोइल में 900 कुकी मिलिटेंट्स आकर आतंक फैलाने वाले हैं ऐसा एक मीडिया पे सर्कुलेट हो रहा था 10 दिन पहले उसके बाद 6 दिन पहले बिफोर 6 days और सिक्योरिटी चीफ एडवाइजर सर कुलदीप सिंह gave a press conference in Manipur कि ऐसा मणिपुर में ये सर्कुलेशन हो रहा है कि 900 कुकी मिलिटेंट्स आके मणिपुर में ऐसा आतंक फैलाने वाले हैं तो इसका मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन लोगों ने मतलब कुलदीप सिंह जी ने ऐसे बोला कि जगह जगह पे तैनात कर दिया गया है IGR साउथ आसाम राइफल ये ऐसे तैनात कर दिया गया है वो बोल रहे थे 10 days हो गया ये सर्कुलेशन 6 दिन हो गया उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस आई जस्ट वांट टू आस्क इंडियन गवर्नमेंट की मैंने भी मिनिस्ट्री में मेरे साइड से पर्सनली जो हो सके हमारे पार्टी के साइड से हम लोगों ने भी इंफॉर्मेशन दिया तो इट इज़ वेरी शॉकिंग दे आफ्टर द पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद भारत के सोइल में इट इज़ अ वेरी डेंजरस इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन इंडियन सोइल मुंबई 11 में जो आया था सिर्फ 4-5 ही लोग ही थे जो पाकिस्तान से आए थे ये 900 मिलिटेंट्स आने का खबर मिल रहा है ये अफवाह भी हो सकता है इट मे बी रूमर बट as we have seen that the security advisor have done a press conference that means something is going on something is going कि ये आ सकता है ये आने का कुछ खबर भी हो सकता है that means we really urge to the Indian government कि इसको हल्का ना